umthandazo ofuna uwenze apha enkonzweni awukwazi utyhafa xa ukwazi ukuthandaza phi na ekhaya. Haleluya. But ingabi yethu sifuna ukukhala nokuthandaza kakhulu xa sihlangene, kanti siyazilomba xa sisodwa. Haleluya. Into enguthafisayo ukuthi ubethwa zizinto ngoba ungabiphi na emthandazweni. Haleluya. Ubethwa zinto zakwakho uphinde ubethwe zinto zemali. Kanti xa uthandaza nani yafike le bandla ayikuthafisi because ifike le nto othele ukuthi na. Cala ngiyeke manje nginiva. Amen. Ngoba ingabi yethu uma asikwazi ukuthandaza ekhaya sizazafeka. Sizatshela abantu laba? Sizazafeka. Haleluya. Kanti into lefona siyayiphila yile nto siyiyo ekhaweni isibe yiyo naphi na nasekhaya. Njengana bazi izinto ezibetha kwami ngiqale ngoyise zona before ngizokweyisa. Haleluya. Abantu bami nathi inkosi xa ungathandazi ekhaya. Nathi inkosi xa ungathandazi ekhaya. Alright, nathi inkosi xa ungathandazi uzawuba nolwimi. Yes. Ngoba usuthi xa uyeke ukuthandaza uzawubuya ngathi usana ube wedwa nje. Ikhona usana ngazukusebenzisa kuyo ngolwimi. Kanti ulwimi lukhonza ngomthandazo. Akusasona xa uza uma nalezoxolela ulwimi ongamele zaphuma kulo mkhonzi wolwimi. Awumphoke but umxelele ilife oyiphilayo. Kodwa xa ezohleba uxela ukuthi nawe uyayithandaza. iBhayibhile ithi kule ndawo makubizwe omama abantoni. Ayitshela ngizole bangani abafazi makubizwe omama abathini bokuzi. Akuthiwa makubizwe omama bithi abokuzi. Njengana bazi makubizwe omama bomthandazo. Isinabana sonke bona singezipile sonke. Singabasenkonzweni kuthiwa makubizwe omama bomthandazo kuzokhethwa obani kushiwo bani. Oba khona inkonzo yokuthandaza okanye inkonzo yokuzila ukudla singaphumeleli sonke kodwa babe khona abakhoyo. Kaloku mamela ngizole bami laba bomthandazo ikholwa elingakwazi ukuzila ukudla kufuneka uzawuzoba likholo lephela. Yintoni enqoba ingxaki, yintoni enqoba uwena. Ukutya kuyayeka. Ndinagogo phaa enkonzweni abana-85 years abadlule 3 days. Amen. Baba bayazi inkonzo zokutya inkonzo namandla. Iyagezinya. Ongumama ongazili ukutya funa kuyazi ukuthi uzoba ngumama ophethwe yinyama. Amen. Izana abesifazane bantwana omthandazo. Uyabona xa ungathandazi ngoba aba kuthiwa bayinjini yebandla. Bayinjini yebandla baba. Uma bonakala ibandla bonakala lona. Uma ikholwa lizekeliswa njengefish. Ifish iphila phila. Manzi. Yaphuma emanzini yathi. Yeah. Nawe awungathandazi ufile bantu wami. Ingazi phile kabuhle. Mthandazo.
Hallelujah. Wakuthandaza ukwenza uzikhethe nawe. Oba mawethu hayi ngokuphakamile. Iyakuxelela le nto nayo ukuthi awumele uya kule nto. Kodwa xa ungathandazi yonke indawo. Uyabona ukuzwa nabantu nawe ukhona. Wayifunani kulandela. Ngoba akho nto ukuxelelayo. Hallelujah. Amen. Yes. Memani bahlabelele ingoma zesililo. Bahlabelele ingoma zesililo. Ngoba uyingozi unongathanda zesililo. Ngaphandle kwakho ngumuntu othandekayo bantu. Uyingozi umthandazo uqale woyise wena before uyokoyisa ezinye. Amen. Umthandazo yinto eqale ikobe wena kuwe before uletha abanye abantu qala kuwe. Hallelujah. That's why sometimes abanye abazalwane bayathanda izinkaweni. Kodwa xa kuthiwa makuyozulukuta ibe ngathi bathi ayopati yam leyo. Hallelujah. Ayopati yam yam. Kanti ipati yakho yile uyimaleka. Amandla kholwa asemzileni ukuthi. If awuzile ukuthi azoba nekholo elininzi. Zoba nekholwa elihlelele ithomseleni. Kanti into enqoba iy'nhloni umthandazo. Into enqoba inhloni uzilukutha. Into enqoba inhloni kukuba wena sometimes uwe emadolweni kuThixo. Hallelujah. Amen. Asiphume uba nomoya. Uba nomoya kathaba. Wethokoda. Thokoda iyasavaza ngaphandle. Thokoda iyasavaza ngaphandle. Sinabazalwane abazophila ezweni. Abazophila nalapha ngaphakathi emkhathini. Amen. Imfundiso yethu inamandla asisebenzisa. Ngizoyibona yethu. Imfundiso yabantu yethu kama ngomlomo. But inamandla asisebenzisa. Kodwa mawasiphume umthandazo ayinamandla. Ifuna abantu abayilwelayo le nto bakuyo. Nabantu abathandana ngoba ingxaki yethu sithandana ngoba sibonana. Sithandana ngoba sikhonza. Ukubana nje fanele xesha likabani. Ngoba ubani wazamkelela uYesu yedwa. Laa nto yamzisa izindlu. Ayomfundiso. Ukuthi siyahlupheka ngoba nesingaboni. Bathi ngayeke ukuthi wayeze yedwa yophindazela mhla wafuna. Akathekela abantwana basohlala phansi. Idimoni ebambithini. Idimoni abathi angasekela lapha ethi ukuthi masindiswa kodwa ungekho. Lensindiso thuna. Kadang aku masuk ke kota Bogor, efiki di mana kalau berdebat, because sana nawala akafunu watu ya karoba, ofuna nawe sana kuna esi masih Yesus aku Hallelujah. Amen. Isabesifazana ababusi. Abantu abazokhulupeka. Abazolwela imali. Abantu abazolwela. Mama ngibona baba. Lama ayenzele ngafundisa into lethi. If ulikholwa engafuna ukuba support abanye abantu, yibekele lensizwe. Because ngomso xa ikuwinto nawe uzofuna support.
esema kabuhlungu yonke le ngiva. Eva kabuhlungu. But iproblem yethu ukuthi ubani makazivele kabuhlungu. And abantu njengoba siphila lempilo siphilayo asihlekwa ngaphandle. Obakubhubhe umziyoni wasekhona okwamazweni azobuya azogola kule ndakhalo kuyo. Abantu basizwa bayadimona ephila ngendlela zethu. Siphakamele. Hallelujah. Uma lo mama ebhujelwa bakumele isone siva kabuhlungu abanye. Ngoba asenze ngiso siyifeni. Ifamily yasapotana ngaphandle komuntu out kulo family. Hallelujah. Amen. But ukhala kwabani na lonke ibandla bekumele ukuthi kukhalwa kule ndawo kukhalwa kuyo. Mabakhawulezise batsho ngesililo. Mabakhawulezise batsho ngantona ngesililo. Babeza mama. Ngifuna ukubonisa ukuthi lana yakho yongathandazi sekuthandaza. Ngakho lusika. Ithi lento yakho yongathandazi sekuthandaza. Ngoba le verse bayibona verse usazawuthandaza. Ungabuhleka ngoba usebuhlungu kwamelwana ngoba usazawuthandaza. Yaba lo umkhombayo ngomsombululo. Futhi side sintlizise inyembezi. Side silile. Sintlizise inyembezi. Yes. De amehlo ethu aphalale zizo. Amehlo ethu agqize zinyembezi. Sokukhalela ukudiko. Ungathi yazi ibandla liyakwazi ukuvuyiswa ubukhona bukaThixo. Ibandla liyakwazi ukuvuyiswa nakangabikho uThixo. Kaliphinda ibandla liyakwazi ukuvuyiswa ubukhona bukaThixo. Ibandla liyakwazi ukuvuyiswa naxa uThixo engekho. Ngoba ingxaki ebandla liyakwazi xa ekhona zikhona into ezivelayo. But iyakwazi ibandla xa uThixo engekho ngoba singakhona useless. Ngoba inene abantu ayiba umkhona bethu. But inene abantu ubukhona banosize kuye. That's why sometimes I feel zoba yesimanje umthilo singole phansi. But ibandla lifisa loba akekho kuba sikhona thina fanele. Nathi engithanda xa ikhona. Akawushiyi usenjalo xa. Hallelujah. Nathi nabaxaya khona onke amabibo umuntu avela ngaphandle. Yaw Jesus. Esimenzelayo uThixo sicinga xa sizele ukhona bakhe senzele ifaith. Kanti nguye owenzela thina ntona funda. Phulaphulani isililo sivela eZiyoni sisithi awu safa saphela. Hayi ihlazo esikulo. Salishiya ilizwe lakowethu. Sahamba phambili kwinto zaseThindini. Akabona ule mathandaziyo uyayazi yonke into eseThindini but angayazi yalapha kule bantu. Kanti ibandla lihamba nomphandi. Xa usenzekile apha eThindini ibandla befana ukulima isixha sokuthandaza. Yonke into eyenzeka apha eThindini jonga ibandla lingani noThixo. Ngoba xa ibandla linyusic house ngeke kube kufa umngaka. Xa ibandla linyusic house ngeke kubekho amadanisa angaka. Isizathu kubekho amadanisa angaka ukuthi ibandla lilele. Hallelujah. Ibandla lithena phaa enkonzweni sinethuba lokuzila ukutya every day ngolwesithathu. Libandla liyayazi noba limeshwa ukuthi ngolwesithathu uzila ukutya ngolwesithathu uyathandaza.
abantu abalapha enkonzweni okanye umama onomyeni akukho ayazi yonke into yalapha enkonzweni ekukho ngoba uyiphathelwa ngokukholwayo. Ngomso xa kufuneka makuguquke loo tata uzaguquka tata ezazonke iindaba zakho. Akho umntu angayaziyo. Ngomso xa kufuneka bazolethela ngomyeni amama thina akho uzoza njani ezazi zonke into ezimakazi. Haleluya. Wazi nabazenzisayo mthandazo. Wazi nabaphethe yinto ngoba ehleli nje ukhona umuntu athethisa. Uthandaza ungumama othandazayo, ungumzali othandazayo, uthi usayithetha into kube khona into ekuvalayo. Ekhawukazi. Haleluya. Ingxaki yethu sonke siphakamele. Lo utsalela kwakhe indawo, utsalela kwakhe indawo. Naluya kwakhe indawo, naluya kwakhe indawo. Sinthuzi sinyezi. Amen. Funda ukufundisa. Izindlu zethu zidiliziwe. Izindlu zethu zitenda. Zidiliziwe. If usesafe phambi kwakho yini umthandazo. Join me baptism. Balilungela bebaptizwa. If usesafe phambi kwakho. Ayikho nje isho lokho isikhathi izindlu zethu zitenda. Zidiliziwe. Yes. Bafazindini. Bafazindini. Liveni ilizwi likandikhoyo. Liveni ilizwi likaBanaki. Hallelujah. Awuyindawo ezimamo awuyindawo. Uzobaka papa ekuthiya ngisebenza ubani usebenza kwezinto faka kwikomiti kodwa ungayindawo. Sakunyusela. Sele ngakabodlela ngakandina njuma. Ofika kakhulu. Akajuni komiti ethile akajuni ngazemali afika khithi. Ngoba ufa kwisitha ngafaka uThixo. Jesus. Isifazana sifaka uThixo eBhayibhile. Babuzophetho. Athi mabonyulwe abantu abazojoyina ikomiti bonyulwe. Uthi bakabonyulwe kodwa mako uyokhala uThixo ngabo qala. Babuzwe kuThixo. Singafakwa otsotsi kanti ababantu abakanekwa. Bandaqala ukukhala uThixo kodwa yonulabani nobani. Abethethwanga ngoba sibavotele. Bathuzwe ngulo bazosebenzela. Obasilele Jehova uyakwazi ukukhala phaa asibukele. Sidlalile abe siphinde siphume minus lo sisebuye. Nabantu ukuthi lokhona ibandla lithandaza. Kuba khona into ephushayo. Ethi namhlanje umhla umthandazo namhlanje iqhawe ethi ngemaphakathi. Khona abantu abathi besiza ezinto eziqinyayo. Athi ngenxa basawuthwa ikhonza nje. No, Jesus. Kodwa khona into esinqabeleyo. Abantwana ifundiswe lenkosi kwenqale lona uncaka isabathi iBhayibhile mhla kwalahleka ijeya kwaIsrayeli. Haleluya. iBhayibhile kwalahleka ijeya xa ijeya ifike iBhayibhile uIsrayeli wayesoyisa. Wayesoyisa sithi iBhayibhile wayesohlula. Kodwa xa ijeya
yini Thixo wam. Xa ibuyile into yethu asikwazi ukuthula, asikwazi konwaba ngoba into yethu ibuyile. Iphi into yalapha yokuqala? Oh, Jesus. Isana sami osesimkhonza sengathi Thixo simkhonza ngokuqhela nangokwazi. Iphi laa nto yayisithi vuka uthandaze unexesha lakho, hayi ixesha elituswa. Oh, Jesus. Why sesifane sikhunjuzwa ngomthandazo? Kanti umthandazo bekumele ukuthi i-lifestyle yethu. Oh, Jesus. Hey, Jesus. Ukuba abe khona lo size kuye. Ngoba xa kukhona lo size kuye, kuzoba khona izinto nofihla into zakhe. Zivela ngaphandle. Ubuthixo walapha ekhaya. Iphi laa nto yayilanda abantu? Bathi abantu bengafuni ukuzinkozi balandele. Awukwazi ufundisa into ngeyinto. And Bible efundisela into mabezoba bayizisile bayefundisa into lezabona isimbo. Ukuthi phekele uyalima uMthixo. Hallelujah. Baba abantu abazomfuna uThixo bamkhonze ngenye indisi. Baba abantu abazofuna uThixo bamkhonze uThixo inhliziyo yabo ngokuphelele. Yinto namhlanje kade sibile sesifike ngabantu ngemali zabo. Kanti wonke umuntu xa ekholwayo unikela konke okwakhe kuThixo. Bavele ukuthi asiyikho namhlanje sifuna imali entothile sifuna bekumele ukuthi ingamiswa epulpiti inoThixo phakathi. Ingaqali gogo akekho umnikazi wayo. Kodwa xa iziswa nabayizisayo obazali angabona inkomo ngelifuthane. Angabona inkomo elibhama. Ihamba le nkomo ibhongile imibele yayo iyavuza. Ngebuza uThixo Thixo le nkomo ivuza. Wathi uThixo ifibandla linganje. Ngeke ukubana ucela imali zenkonzo. Sicela imali into ethile, imali into ethile. Ngoba xa ibandla lihluthi